Il-membri tal-Gvern fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi ma jridux li l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffà jixed quddiem il-PAC brabta mal-kuntratt tal-Power Station tal-Electrogas. U wara din ir-reżistenza qawwija min-naħa tal-Gvern, issa se jkun qed jintalab ruling mill-Speaker. Minħabba li l-Speaker Angelo Farrugia ma kienx preżenti fil-Parlament minħabba impenni uffiċjali, din it-talba l-ruling ser tkun qed issir l-erba' meta Angelo Farrugia jkun lura f'pajjiżna. Matul il-laqgħa tal-PAC l-Oppożizzjoni ppreżentat il-lista tax-xhieda li tinkludi lill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Edward Cicluna, id-Direttur tal-Electrogas Raymond Fenek, Lara Boffa li kienet membru tal-Bord tal-Eni Malta u kif ukoll il-Kummissarju Angelo Gaffà li għal dan tal-aħħar il-membri tal-Gvern oġġezzjonaw. Il-membri tal-Gvern aċċettaw li l-ex-Ministru Edward Cicluna u d-Direttur tal-Electrogas Raymond Fenek jiġdu fil-waqt li marawx ir-rilevanza tal-Lara Boffa f'dan il-proċess. F'dan il-punt il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus qal li rilevanza tax-xhieda toħroġ mix-xhieda tal-istess individwi wara li dawn jitresqu quddiem il-PAC. Huwa qal li Lara Boffa kienet membru fil-Bord tal-Eni Malta meta ddiskuta r-rapport tal-Electrogas u wi kienet l-unika waħda li vvutat le. Eventwalment isem Lara Boffa ġie aċċettat iżda l-membri tal-Gvern baqgħu jirreżistu li jixed il-Kummissarju tal-Pulizija. Dan il-pass qed ikompli jtawwal dan il-proċess biex toħroġ il-verità kollha dwar il-kuntratt tal-uż tal-Electrogas illi diġà ġie kundannat mill-Awditur Ġenerali. Il-laqgħa tal-PAC tmexxix mid-deputat Derin Karabot u f'isem il-Partit Nazzjonalista ipparteċipaw David Aġus u Graham Bencini illi jagħmel it-talba l-ruling tal-Speaker sabiex isem Angelo Gaffà jinżamm fil-lista tax-xhieda.